түрдө медициналык көмөк көрсөтөбүз. 26 сәуірден бастап 6 желтоқсанға дейін созулат бул жок. Быйыл биринчи рет биз менен бирге заңгер мен медиатор косулду. Биздин катарыбызда невропатолог, уролог, акушер-гинеколог, хирург, стоматолог, лор-врач, окулист, невропатолог, сонун катар УЗИ, ЭКГ және де лаборатория. Лепс станциясына карасты казыркы убакытта 8 элди мекен тургундарын карастыруудабыз.